Maya pa abak po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngayon kapiyastaning tagumpening Banala Cruz. Pakiabeta ala po king kaya katang kapag masusyan king Santa Misa, reng makatuking intensyones. Para king kapasalamatan da reng makatuki AUP Charismatic Group, Mira Senapilo, Richard and Chona Yumul, Nifa Agapito, Gonzales Family, para king kiabaitan ng Jolly Christian Gonzales, para king kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita, and Alejandra, Maylin Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Chobaldo and Vicenta Hudilla, Reina Aileen Calaguas, Minandro Manyalong, Regino Danilo Diosdado Ignacio, Lay David, Felipe, and Catalina Anunciacion, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalita pamuklat. Bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, busananing yatu, bangkaya mo nye, gana papatuto.
Kilagyuning igpaampoy nga nakampoy banal na Espiritu, Amen. ing ginumanatiliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ini pong aldong iti itamo, pagselebran taya, ing kapiestana, ning tagumpe na ning kurus, ing dutong amigdala kaya katamo, king kamatayan, yapin iti, ing dutong ameging tagumpe, ning kaya katamong kaligtasan. Uling Kristong mipako kaniti. Nya itamong ini, pagselebran taya, iting kapiesa na iti, gaganakan taya, mo inindutong ng kurus, no gaganakan taya, Kristong mipako kaniti at bigtagumpeya. Kaya itamo mo naman, dapat tamo mo naman magtagumpe, karengke katamong kasalanan at idala na katamo ning ginu, kaying tagumpe na karinking banwa. Si Shantalang iniratang kasalanan, manyatang kapatawaran king ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na Eucharistia. Ginong Yesus, anyang mitas kaking krus, ing kamatayin mo, pigdala na king kapatawaran at biye, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. Yesu Kristo, inyang mitas kaking krus, biklat mong maluwalas din gamat mo, karing sablang tao, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginong Yesus, inyang mitas kaking krus, ding pibandyaning grasya at lugod, minagos lang, iba't king metandos mong puso, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. Patawaran mo rin sa blaming kasalanan o Ginoo, pusan mong pusanan milaring krus miking biye, at tukyanda ka kay kabaning dalan. Tayran mo kami, painturo king biye, alanganga. Amen. Kasalanan ito, amoy panalangin. Ikaw nilaluklo, kita ka namin. Pakalulu kami. Gloria, Gloria,
Sister. Oh, Gloria, Gloria. Sister. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, king kapamintuan na keka, ning bugtong mga anak, tinggap na ing kamatayan king krus, para king kaligtasan ning meto ketawan, kilalanad miya ing misteryo ning krus kay king yato, tanggapan mineman sana ing kalam ning kaligtasan karing king banwa. Itiaduan mi kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye, magari kambe mo, king banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Kabang dalan, ding palipi ng Israel, detangano ning pamangaynipan. Bubulong la laban king Diyos at kang Moises. Bakit linwal mo king iba't king Ehipto, ban mga mate ken king disyerto, anong no alang apangan ni Ainom? Sinawa na kami kaniting pamangan na alang lasa. Anting parusa, inggino pepabalyang mga bagsik kaubingan, busal ning balayan, amenoktok karing tao, inyada kala ring menga mate karela. Kanita, ring tao linapit lakang Moises at ngara. May kasala kami king Gino at keka. Manalangin ka king Gino, ban ilakono reting ubingan kaya kami. Inyame nalangin niya Moises para king balayan at ing Gino nga na kang Moises. Gawa kang metong amabagsik ka ubingan at ibili me king metong ayandang. At nung ing ninumang matuktok alumawe kaniti, kumayap ya. Moises ginawayaping metong aubingan at angsu, at binili ne king metong andang. At ninumang metuktok ubingan, alinawe ken tansong ubingan, kinayap ya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Eyo kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makiramdam ka o balen ko ing kakong tuturo. Itingid mo ing kayakong panamdam kaning amanong kakong sabihan. Ingas ko magsalitaya king kapamilataning talimhaga at ibulalag ko lang li maaral amiriim king milabas a panahon. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo.
Inyang atinig pemate karela, ting aliwa kanita, ninapit la kaya. May magbalik lalog at taimtim sini sila. Aga nakara king inchos, yaing talapang mimwa, king inchos akakatas-katasan. Ya ing talapagligtas da. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Dapat ing amanong kiskasta, pawang kalaraman. Pamagkumbari ing atyo karela. Uling ding pusura, ela tapat kaya. Ela mo rin tinupad, king kasunduan ta kaya. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Makanyan man in Diyos ang mapaglunos, patawaran na la, at kaya ng kinabos. Maras nang pipigilan in kaya mo, at in mikakalupong kasbuna. Eyu kakalingwan ing dapat ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. I Kristo Jesus, bistaman at tsukaya in panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan in pangapanteking Diyos. Bagkus, tinubas na in kayang sarili, king sablang kamalan, at kinuana ingaske, ning metong ayalipan. Mikiwanis ya karing tao, at king pamikawanis na karing tao, migpakumbabayang maigit karing sabla, at meging mapamintuya, ang gaking kamatayan, ang gaman, king kamatayan, king krus. Uli nita, in Diyos naman, paigit ning emunano, at dininaneng lagyu at minigit karing sablang lagyu. Inya, king lagyu ng Jesus, suwad lang siklod ding sabla, dingking karing banwa, dingketiking yato, at dingking lalam, ning yato. Ding sabla, sukat dang ipasyag, King Ieso Kristo, yaing Ginoo. King ikaligaya, ning Diyos, iba. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakat tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Sa sambanda ka, Kristo at layon pupurian. Paulining banal mong krus, inatbos me ingyato. Alleluia. Hinggino manatiliya kay kayo. At kaya ka, antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya, kaya ka o Ginoo. Jesus nga na kang Nicodemo. Alapang minukyat king banwa, subali mo yung anak ning tao, at inipang iba't banwa.
At nung makanano ng tinas Moises, ing ubingan na tansu, king disyerto, makanyan niya naman sukat itas, ing anak ng tao, banging nino mang maniwala kaya, mikabiyang alanganga. Uli ning lugod, nang emunano ng Diyos, king yato, binyene, bugtong ng anak, banging nino mang maniwala kaya, mate, nonemerina niyang bi alanganga. Uling tunubod niya ng Diyos, yung kaya anak king yato, bang atulan, nang kaparusan ng yato, nune miligtas siya ing yato, king kapamilatana. Ing mayap abalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kaya kayungan. Nginingal do po ngayti, tayo pagselebran ing ordinaryong panahon na 24th Sunday of Ordinary Time. Nunita mo pagselebran tayo impong krus ng Kristo. Ing krus na migtagumpe. Uling ing may pako kaniti, ing ginutang Yesu Kristo, pigtagumpe na ing kakatamong kasalanan, king tagumpe ning kayang kasakitan, atin tagumpe na ning biye alanganga at kaligtasan apagkalumna kay katamo. Mekad itamo po darandaman tayo tang amanong blessing in disguise. Nanimboy ng sabyan king kapampangan ning blessing a disguise. Detang makasalikot akalam. Examples po of blessing in disguise. Ne? Itang mamaligwa ka, at malilit na kakingke kang obra, at bisa na kang sakay jeep. Ating linaba sa jeep, ala man laman, pinarame man tinok nang. At kanita, abalo mo, ating palang makasake olda perketang jeep ay ta. At sabihan mo, ay blessing in disguise. Kung sinakeketang jeep ay ta, pota may hold up ko. O kaya po, bisa kang lungob kitang paborito mong kumpanya. Pero nakatinggap nitang kumpanyang aita at ating aliwang kumpanyang pinanggap keka. After 6 months, itang buri mong kumpanya menyaraya at sabihan mo, ay blessing in disguise. Kulinob kitang kumpanyang aita, sana nila akong obra. O kaya, bisa kang mag-abroad. At, kamila ko, king pamag-abroad mo. Ngeni, abalo mo, kita palang bansang buri mong puntalan, mikagera. Blessing in disguise. Meko. Uling pota, metong kukareng mete, karin king gera. Agyang itamo po at intamo pong kwentong blessing in disguise, king bietamo. Nano po, waring kabalduganing blessing in disguise, ana po kay katamo, nimpong diksyonaryo. Blessing in disguise means something that at first seems bad, painful, or unfortunate, but later turns out to bring something good. Bapen king bietamo, karakalta problema, karakalta kapagsubukan, karakalta mo dadala na nakasakitan. Pero, potang katatawlian, ating palang masanting abunga, iting kaya katamong dadala na nakasakitan. At sabihan mo, blessing in disguise. Ngayon aldo po nga itamo po, pagselebran tayo, impong tagumpe na ning krus. Nano yawari ing krus ay ti, bakit iti awsan tayang matagumpe? Anyang first century, mo sabihan na matagumpe ing krus? Bakit? Kasi ing krus, yapin iti ing simbolo ning kamatayan. Potang kriminal ka, potang ating kang o kasalanan, o ing parusa, ipako da kaking krus. Sana nung pwede mo, rengmana ako king gobyerno, ipako talaking krus. Pero ali,
Ne, dapat mapamakaluluta mo. Ne? Bakit? Pagsalam tayong krus iti, kabang iti yapining metong yang simbolo na ning kamatayan ng pong kasakitan. Simbolo na ning sama. Ing krus iti, yapin niya ing dutong ning tagumpe. Nung itang dutong king libro ning Genesis, migdalaya kay katamong kamatayan ing dutong iti, dinina na katamong tagumpe ning kaligtasan. Uling ikristong mipako kaniti. Kaya nung lalawin tayong krus, kita mo po, hindi katamo pong patron ketiking sapang bato, Holy Cross. Namburin ang sabihan ng krus. Ing krus, kaya mo kabut katangalan, nune, ing krus ay tit. Inyang paga nakakikatamo, ing paga nakanakikatamo, ing relasyon tamo king Diyos. Mangrus na ko mo, ing lagyo ning igpa, ampoy ng anak, ampoy ng banal na Espiritu. Amen. Iti, metong yang relasyon tamo king Diyos. Kaya balangita mo po, o mangurus tamo, paganakana itang relasyon ay ing relasyon tamo king Diyos, at ing relasyon tamo king kekatang kaparang tao. Kaya, impong greatest commandment, nanyo kasing greatest commandment? The commandment on love. At makanano yung commandment at love ay love of God and love of neighbor. Nung lawin tayong krus, at inyang aduang pipakling dutong. Kita pong kayang vertical beam. Iti sisimbolo niya ning lugod ning Diyos, king tao. Itang kayang horizontal beam. Iti sisimbolo niya ning lugod ning tao, king kapara ng tao. Kaya po, ing lugod ay eyalinwal king asbuk na ning Ginoo. Nune, inigewaning actual o karin king krus. Ne? Kaya punuwi kayo po, kareng kaluguran nyo, o nang masanting regalo, po tang special occasion tamo. Di kayo po, arigalwan nyo ng krusing asawa yo. Arigalwan nyo ng krusing asawa yo. May kading krus siyang peka masanting diling regalo king asawa yo. Oh, bakit? Kasi yapin ito yung perfect symbol of love eh. Alwa naman ni Cupido on the February 14. Kaya yung krusay po atang mipate kayo, iduldulya king harap na. At sabihin nyo kaya, oy ning lugod ko kaya ka, dadala niyang krus. Uling iti, ing lugod na ning ginukekatamo. Kaya sinabi na ning ginukekatamo, king kekatamong ebanghelyo, nga na, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, not to condemn the world, but to save it. Ing maragul ng lugod na ning Diyos. Kaya bang kanita masaintindihan tayo, ining selebrasyon tamo nga iti, ining triumph of the cross, the blessing in disguise of our salvation, ating ko pong atlong L kay kayo. At nalarening 3 L's of blessing in disguise. Yapin niya po itang life, live, and love. Yeah? Life, live, and love. Lanong mo rin ang sabihan, din ng atlong L's areti, mo muna, blessing in disguise, from death to life. King kamatayan, papunta king biye. Balyo po, impong medicine at inya pong symbol. Yapin niya itang ausan tamong the rod of Asclepius. At nano itang rod of Asclepius? Iti po metong yang andang at atin niya pong ubingan. Ne? Kaya makanya niya impong simbolo ng medicine, itang kamatayan papunta king biye,
Uling iting sabihan na kay katamo, ning kay katamong mumunang pamamasa king libro ning bilang. Bakit? Kareklamo na rin tao sa salita At tilo ka rin king disyerto, niligtas na noning ginu ka rin Egypto. Pero na ano pang giyawada? At ngara king Diyos at kang Moises, O Moises, sabihan mo na king Diyos, sinawa na kami king biyemigay ng disyerto, alaki nga pangan, alaki nga inom, ining pamanga nabibiyan na kay kami, alang lasa. King reklamo na, pero sa ano ning Diyos. At nanong parusa? Pauran niyang ubingan ing Diyos. At detang sablang mareklamo, penuktok do ring ubingan at may nga matela. Ne, kayo po ako mareklamo. Ne, uling po pauran niyang ubingan ing Diyos, panuktukahan na kayo. At may reklamo no naman king Diyos, ngara, Moises, sabihan mo na king Diyos, magsisi na kami, king kasalanan mi. At nanong sinabi na ning Diyos kang Moises, Moises, gawa kang tansung ubingan at kabit me iti king metong andang at ing nino mang lumawe kaniti iya kumabiya. Ne? Kaya po, nung lalawen tayo, king kamatayan dinina nakatamong biye ning Diyos. Ne? Nya itangan po, aldoldo, totoktokan da katang ubingan At naning ubingan na iti? Ingubingan ning kasalanan. Ating poison na ning ubingan na iti, ing poison ning kasalanan, yang makamatay kay katamo. Kaya po, ing ginuburi na katang iligtas, kapamilataning kayang puros, lumawe tamo mo. Iti, metong blessing in disguise, ing kamatayan, meging biye. Ing sakit, iti meging kapaldanan. Ing sumpa, iti meging yang grasya. Kadwang blessing in disguise, from shame to live honorably. Itang kamarinayan, dinina nakatamong biye ating dignidad ning Diyos. Kaya in krus po, amo kabod simbolong tatangalan Noon yung krus, iti metong yung simbolo na ning ke katamong biye. Kaya nga na ning last Sunday's Gospel, nano sinabi na, dingnuy namang bisang tuki ka na ako, nano ka ng pusana na? Nang pusana na. Pusana na yung kayang krus, balang kapilan. Once a year mo, once a week, once a month, every day. Nampare sabihan nita, ita mo, partine ning beta mo yung krus. Etaya, alala ko itaking kay katamong biye. Kat kailangan tayo mo po iting pusanan, kapamilatana, ning biyeta mo, kang Kristo. Balyo po, impe ka masakit diling, karanasaning krus, aliwa mo itang mipako ka. Impe ka masakit dili, king krus, yapin itang ika, maging lubas ka. Kaya nung lalawen tayo po, i-Kristo king krus, nano nga kakita mo. Alayang imalan actually, ing artist dinina pong takap itang private part ning Ginoo. Pero in actual crucifixion, talagang lubas ka. Emo kabod king crucifixion, emo lubas physically, lubas ka king kekang pangatao. At itinggiyawa na ning Ginoo kay katamo King krus ing Ginoo nga nang sinabi, linubas na ing kayang kadyosan. At iya tinggap na ing pangatao tamo. Bangkanita, kening peka mababang diling estado ng pangatao tamo, itas nakatamo. Kaya nung lawin tayong Ginoo,
nilubas na ingkayang kadyosan, bang iligtas na katamo? Baliyo po, King Cruz, ing linubas na ning ginuyapin yung kayang dignidad. Ne? At iti, kinawul na yung kamarinayan. Masakit yung milako ka dignidad ngayon panahon ngayon. Lawintano ret ang senator ay involved king blood ning flood control projects. Ila po mamalmala. Bakit? Kasi may sira ka ng karelang dignidad, may sira yung karelang pangatao. Pero inaman may bibiye, king tunay tutong biye, king kamarinayan ng kapanakawan ka rin lang may bibiye. Kaya po ing ginu, tinggap na nga nitay. Bang kanita, king libutad na ning kamarinayan ng kaya katang kasalanan narap na ning Diyos, di na nakatamong dignidad. Iti metong blessing in disguise. King Cruz da rin kay katamong biye, ing kainan megawang sikanan, ing sakit iti megawang kalam, ing kamarinayan iti meging dignidad. At katlo, blessing in disguise from hatred to love. Ing Cruz po, iti simbolo ning sama. Ing Cruz, iti simbolo ning kamwa. Pero, ing ginuiti gawa ng simbolo na ning lugod, kaya nga nang sinabi king kakatamong ebanghelyo, nga na, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, not to condemn the world, but to save the world. Itamong makasalanan, buri na katapang iligtas. At in perfect symbol of love, yapin niya yung kayang puso na iti binyena kay katamo. Binyeneng gana-gana, pati lamaning puso na ing daya at danum na linwal kaniti. Iti blessing in disguise. Ing kamwa iti maging lugod. Ing kasalanan iti may kapatawaran. Ing kasakitan iti migdalang bendisyon. At niya kasanting itang dimdam ko, kitang metong nga obispo, nga nang sinabi, the most beautiful symbol of love is no longer the heart, but the cross. Because the heart will stop beating, but the man of the cross will never stop loving. The man on the cross will never stop loving. Iti blessing in disguise. King kay katamo pong biye, na itamo ngayon pagselebran tayo in exaltation of the cross. Na ano yung simbolo ng krus kay katamo? Sana mo iti simbolo ng kasakitan, but it is the symbol of life, live by the love of Christ. Kasi balang krus king biyeta mo, balang problema king biyeta mo, balang kasakitan king biyeta mo, pota ating makasalikot akalam. At naning makasalikot akalam iti blessing in disguise. Talakad tama po. Ipasyag tayo ngayon kay katang kasalpantayanan. Itangan po. Sasalpantaya po, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ng banala espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan na magketi, bamukum ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang ding mete at king bie alang angga. Amen. Ni Puria,
Ing Ginoong Yesus, pisana ni ing kayang krus, para king kailangan king kakatang kaligtasan at sabiana Jesus para ka rin kailangan mamusan ka rin karelang krus gulutana pang ating kamalayan at kusang lubdang tanggapan iti at ngatang manalangin Ginu kapamilataning kekang krus inatbus me ing yato. Itangan. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbus me ing yato. Para king Santa Iglesyang mipapako king krus karing dakalabansa, mipasakitan, malilibak, pagdudan, siralub at mapagal, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbus me ing yato. Para kareng kapatad tamong daralan kasakitan, maliligalig at sugatan akatawan, mapayit alub o asusugpuning lungkot, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbus me ing yato. Para karing masakit at alanang pag-asang kumayap pa, para karing daralan kasakitan karing mga kabang bengi at maplasayaldo, para karing masakit ang makarayo karing karelang pamilya, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbus me ing yato. Para karing may bating karela ing sablang bage, para karing grupong miyugse iba't karing bansang karinanda, ding mitabi karing tuknanganda, sikwil ding sabla, para karing asug puning lungkot, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbus me ing yato. Para karing tatakot king lupit ning kamatayan, para karing mabayat a sakit, at makibalo king karelang kabilyan. Para karing anak ka at syuking bingit ning kamatayan, kailangan gumulot king karelang paintungulan, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbus me ing yato. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. King kapasalamatan daring lectors, commentators, ding charismatic group, Mayra Sinapilo, Richard Chonayumul, ning Pagapitoong Gonzales family, para king kaibaitan ng Jolly Christian Gonzales, king kaladwa ng Jose, Roman Sr. Jr., Antonio Eliminada, Juanita Leandra, Virgilio, Maylin, Teobaldo, Vicenta, Reina, Aileen, Menardo, Regino, Danilo, Diosdado, Lay, Felipe, Ampoy, Catalina, panalangin tala, King Ginu. Ginu kapamilatan ning kekang krus inatbus me ing yato. Aduan tamo po ngini, kaya katang sariling kapagnasan. O Ginoong Yesus, pisanan ming krus at mete kababo na, inyabalo mo yung kabaldugan ng kasakitan. Lumakad ka, siping deng, kailangan mamusan ang mga bayat a krus at pagkaluban mong ditak mo man king kekang tetagan. Bangatok yanda ka, o Ginu, manggaman king alanganga. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meto sa kaluban kaya kang kaya pantinga meeting tinape para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos kapilanman. Purihin Diyos, meto sa kaluban kaya kang kaya pantinga meeting alak. Ibat ka rin kaya kaming karing uba sa pipagalaning tao para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Mipurihin Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamang daon, matanggap harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginu iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning keyang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginumanan na sana ng iting sakripisyong minsan midawon king krus, pangilako na yung kasalanan ning yato, at ikabos na kaming ini, karing kaya kaming kasalanan, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka ang itasyulareng pusoyo, makatas na la. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Dapat at matulid ding pasalamatan na kang parati at numan karino igpa, Diyos sa langang at lubos mayupaya, piryan mo kinging tao, dapat siyang miligtas kapamilataning dutong ning kurus, ing dutong ning panganabo na ning tao, meging dutong niya naman ning kayang tagumpe. Nung nume bating imbye, karin mo naman mabalik kapamilataning ng Kristong ginumi. Kapamilatan da rin koro ring angeles, karing banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal yaing inu, Diyos mayupaya, mit mo yung banwa, ting labwat king kekang ligaya, Hosana, Hosana, kakatas-katasan, waning daratang, king lagyo ning Ginoo, waning daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan, waning daratang, king lagyo ning Ginoo, waning daratang, king lagyo ning Ginoo. Ikapining banalo, ikpay kay panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingayin king ambuning espiritu mo, bang para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pe pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, warang ngiti, ikayungan at kananye.
Iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king wane ing kalis at pasabayang pepasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at nga na, punang iti kayungan at minumko kaniti, iting kalis ing kanakundaya, ing daya ning bayit na langanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, dapten nyo iti bilang kapigagan nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Yang inigan akan may ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, darami kay kaiting tinapi ng biyang poing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan kay papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kay ka. Mapagkumbabami mo namang pagam mo, amo ni kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay sa iglesia makalaganap king meto yato, bang bigan na piking lugod, kambe ng Leo na kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Obispo, dahil sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula ng bandi kapatad ming pepaynawan at manay subling miye, ampore sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sana aking maligay mong harapan. Pakaluan mo kamingan, gaon mo kamingang karapat dapat magkamit king belang angga, bang kayabe ng Maria yung Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambering sablang apostol, ampore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kay kabaning panawon poryan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Kini po manalangin tang bitmong kapanaligan na lugod king ikpakaring amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikpaminga chubanwa, misambay niya'y lagyo mo. Datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintwayang loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintwayang loob mo. King kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni.
sala ke kami, Saul king takso. Kabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kekay kayarian, ating kayupayan, ating O Ginoo Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyag kaya kayo, mo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggamangking alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati sanang manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimuri. pakita mo po ngining mikakame itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kayapan, kayapan. Amilala ko king kasalananing yato. Kordero ning Diyos, ibiyemo ke kami ing kapayapan. Ibiyemo ke kami ing kapayapan. Nyo'ing ginutang Yesu Kristo, ing Kordero ning Diyos, iyang milalako king kasalanan ning yato. Mapalat tang mayaw, singapuna ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapot dapat yagkas miyang amano mo, humayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Tawa ng Kristo. Tawa ng Kristo. Amen.
Talakad kayo po. Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, huling kang lugod, pasalamatan da ka, kingang likat, king sakramento ni ngalangang kaligtasan na kaibat mi pamong tinggap. Mapagkumbaba misa ng ipanigapu na ikaming migaganaka, king kulungkot at kapanandaman. Ning kurus iti migdalang tagumpeke kami, king kaming kaligtasan. Ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Patapanggat panapon, ang selebrasyon tambo king tagumpay ning kurus. Atin tamo pong misang 6 p.m. at kay batning 6 p.m. atin tamo pong prosesyon, ang popong koraldal. So sana makapakyabe tamo po, kaniting gawan tanga iti, at kay batning prosesyon tamo, atin tamo pong ditak pamangan, apisuluan-suluan tamo. At kimpong September 18, Thursday, ikakatang BEC Mass, maganap ya ka ring king Sitio Radar. Kimbali ng ilagyo na ay. Kesi, maspat karinta mo po magmisa. King Ginoo manatili ake kayo. At kaya ka, Bendisyon antimuro. na kayo ni Diyos, may paing tutuwingig pa, ang poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Bisa mi daw metana king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Diyos. Maya payabak po kaya kayo man.